Hello gagayam, kumusta kayo manan? Pakaragsakan ti gayam yo ti makipagkadwa manan kada kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Naimbag nga oras yo amin. Kapadasan ni Kabsat Lenny sa napud na nagantin tay drama ita ngam sakbay na nabara pa ya kablaaw kada Jessa Bolos dito Europe ni Jovenal Booking dita Cavite kanay Lolita Maganay dita Hong Kong. Kasi mantikuna ni Kabsat Lenny. Dir manang biyanang, adda na talga da trabaho, kat hasawak agam-gam mulo iti daga. Gaputa siyak da trabaho na anderak launay tasawak, kat nawaya ka mga ramid iti kayat ko. Tanutob nga rin nak tasawak isidir ko adagos ti kawan tinatalga da trabaho na. Kat gaputa na singpat ti hasawak, aguli maklatan no kasjay apagsasawak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Lenny, intayon ah. Ayan mo nga Ha, ay sus, adan dagi siya kakadwak. Ay, awan, mabit lang. Agpulbo sa aklangan. Ay, Ramon, mapanakon ah. Kat baka marabyan akmanan. Iso nga hanak nga ururayan nga mangan. Mangan kan tulad tan nga siksikan niya. Papanan nyo man ay Lenny, bakit? Ada nga rudar ayan mi nga kasar. Kasar tigayam me. Ni, di ka man nagbarbar tagajayan ah. Kita ang basit, bakit? Hanak man nga lapdan iti kayat kong arami din Ramon. Laglagi pa mga syakte agsuswildo. Syakte provider iti dato nga balay. Ay, Lenny. Syakte profesional, iso nga syakte ada trabaho na. Dahi tamat lag mulmula tararamidem. Awan mat regular nga kay tamid ta. Pasaray mabangkrapan o da duma. Mala, gusto nga rudan. Sa natila isid-sidir mo bakit? Mapankalatan iti kahit mo apapanan. Naimbag man ta pinalubusan na kanila kay mo, Diana. Saan? Ngam naglibas ah. Nagnaak ijay ridaw ti kusina mi. Aya! Katkasanon nga no sumangpat ka di. Sigurado nga ungtan na ka. Makaamuditan ah. Nairwamak matin ang maungungtan. Tinapatag, kumpleto tayong agbabarkada. Awan ti absent. Mas daawak mat ngamin kanyam. Tapay nga hamong anderan di asawam. No siya kakat under ko nila kay ko. Han nga mabalin nga natorturay ngam siya kata siya ti provider ije balame. Kat naimbaglakin ka ah. Taada pagkarit mo at trabaho. Siyak ngay, mangnamnama aklatan iti sweldo nila kay ko. Ay, narigat nga talaga na awan trabaho ti babae. Naimbag nga rutada trabaho. Ay, no kontra-kontra anak di asawak, sinaak ha? Hanak ka mabutang tada permanente nga trabaho. Naimbagkan ka ah, tanapintas ti trabaho. Ay na, nakaapapal ka nga rod, Lenny. Saan akas kada kami, amang namnama kami latan kadagiti asawa mi. No aglako-lako akmet, awan mo tikita. Nagbasit, iso ang makapasadot. Sige, rugyan tayo nga rodan ti aghape-hape. Irwaryon, di ginatang tayo nga inuman tayo. Nagbayag ka matanan nga mangilo ka ti radio, Ramon. Ay, pasensyakan. Nagkaanak kami ni Tayan. Parbangon mo't ngamin ng Lenny. Alas 12 niti parbangon. Mala, sumrakan. Ay, oray sumang patak iti alas 3. Ono alas 4 iti parbangon. Awan bibiyang mo. Awan karbang magreklamo. No, si ka ti agtrab-trabaho. Ti agsuswildo. Sige, ung tanak. Ngamhamat nga ron. Siyak matag suswildo. Nala, agsukat ka nga rudan. Tamaturog tan. Labaranak pa yata kaya't ko ti maturog nga pres ko ti pamagina. Sige, labaranak tapno makasukat akon, Ramon. Nay, bigbigat agsuy-suyaab ka, Ramon. Ay, kasano? Napuyatak na lang. Sa anak ka nakaturog-turog manipod simbangput ni Lenny di parbangon. Sumanaumot kami na nabartag. Anya, nabartek manan. Uy, nanang. Kanayunan namat nga rudan tagbartag. Basta nagkukuyog na nga gagayam. Namnamaam latan na nabartek no sumangpit.
Apay ngay akas jay asawa manak ko. Awan samot pa nagbalbaliw nan. Bagbagaam ngamin anawaem. Liklik-ligak pa yun timang bagbagakin ko na nanang. Tano irubat ko abagbagaan. Si diren na. Awan kanu karbangak amang lapod iti kahit nangaramidan. Taiso kanu tagsusil daw. Anya, Nagriat gam ti makatumpong itadda trabaho na babae nanang. Tatila maisid-sidir da. depende mo't dayta iti babae. Saan nga amin kat kasta? Saan mo't akasta jay asawa ti kasinsin mo maestra? Awan trabaho jay kasinsin mo. Ngum na kasingsing po mo ilatakan kwa na. Ay, mababayinak pa igit din ulad duman nanang. Takaslawan sir-sirbi kaya balay mi. Isu ajak agtagtagarin no sa agsaw ta asawa. Ison samot adi kay maad-addaan iti anak. Takanayon mo't ti panagbartak ni Lenny. Un nga ron, nukas dya day off na, kanayon mo tarumwa. Manmanon ti panagbanding minanang. Tad ado ti oras na kadagiti gagayam lang siya kang asawa na. Ala, oray kas jay tar aramidan di asawam. Ipakitam latta ti kinapudnom kan kwa na. Pakitaam latta iti nasayaat. Taan niya ngay, saan kamot nga rod ang nakalpas iti panagadal mo akas kan kwa na. Aggagat kalatta nga agmula-mula. Anya ngay nga rod anak ko. Adan tulat tamot pa nagswertim Ni, sugalan mat ito ayan tayo, Diana. Wen, tadito'y abimak ng jemay sa agayim na. Di mo't kayat mo ti bumaknang. Sigurado nga ta nga bumaknang tayo. Kat padasan talata Isuro na takano ti gayim ta. Kat ada nga rut kwartam ita. Adda tay inted nila kay ko apakitsendak. Kun igatang ko iti washing machine mi. Ngum usarak pay laeng, tabareng ag triple. Sige nga rut. Ay, asit ganta di gayam tata sa load sudan taman. Noan niya ti aramidan ta. Leni, nangabak tayo. Naimbag lakit din ta nalaing jay gayum ta anang ipangabak iti kwartata. Wan nga rod. Ala, kaslahan ko nga patyan nga madudya kwarta. Uray siyag mata. Ay na, saan laamay sa ang washing machine ti magatang ti kwartak itan. Urno nga makit di ti kwartam tapag tayo manan nunix. Sige. Ay na, mayat gayam. Kunadang awan bumaknang iti kastoy. Depende gayam dayta iti tao. No agsuswerte ka, bumaknang ka. Ngam no agmamalas ka, uray an-anuam ti agtaya, maabak kan tulat ta. Datoy tip mo datoy Ramon. Tapnohang ka nga kaslapim, peman nga awan te makukwarta na. Nagsweldo ka kadimanan, Lene? Haan, ngam na pa nga bakak data. Nag-triple kid din siya kwarta. Anya, nasumok mo ti kasta. Katman ano kuma, kat kwartak mati pagtatayak. Malaksid ano kwartam ta, isaw agreklamo ka. Ngam kwartak mat. Alam kay di dato yan, taba kay babawik. Tip mo data. Tapno nagagat kalata nga agloto iti naimas nga masida. Kita Lene. Narigat ti maali kiti kasta. San ngitag na layon kat mga abak ka. Kaduan na latta ti pan nakaabak mo. Depende mat ha. Yung kakidagaw no nakalutukan. Ay, mala. Mabitla nga raw. Anyat pinalingkim asidaan nyo ngay, Lenny. Aan nga siyak tagpalpalengke, Diana. Nilakay ko. Manipod iti panagpalengke, panagloto kan panaginaw, isuna amin. Aya, nay, imbag man. Akat ano sana taday ta siguro ti kay batugan na. Alangan nga siyak pala ang timang trabaho iti data. Kat siyak lang arudan ti agtrab-trabaho. Apay, awan trabaho na aya. Ije talon Nga manumat lang ti kita na ije ngay. Adamat abasit nga kwarta na no, makalako iti mula na. Ay, naimbag ka pa'y. Saan ka maparigat iti trabaho iti unag ti balay? No siya,
Bagik amin at trabaho. Agluto, agdalos, aglaba, agkupin, aginaw, kandaduma pa eh. Hay, nalipatak pa kay din sante aglaba kan agloto. Tamanipod na kay asawa kan ni Ramon kat hanakon nga aglotloto kan aglablaba. Ay, kat nasingpit nila kay mo ano kasta, Lenny. Kat kapilitan ang akastata de talang mate aramedan na. Diana, kas ano dato yan ngay? Eh, nakautang ako ni tidakkel ngam. Hanak mo't lang makasubsubutan. Uray siya nga rod. Ay, inungong tanak pa'y nilakay ko. Tanaamuan na ti panagsugsugal ko. Sapay awan makukwarta kun nga tal talaga. Nautangak aminan nga kaubraak. Sapay ko nga umutangak kanyam. Anyat ipautang ko ngay. Kat agpadatamat nga awan makukwarta na. Ay, naminsan lang mat ngamin nga nangabakta. Un nga rod. Ad-adumat ti abakta ng pangabakta. Kasano nga ta dato yan ngay? Adamo nga pagutangan. Adamat, ni Tata Sebio, nabayagan nga agpapautang day dyan. Ay, kasta aya. Uy, jak mo ah. Ay, jak mat ngamin umut-utang idi. Tadtalaang nga maibusan na kiti kwarta. Ingkanto umutang kan kwa na. Uray mano, kabailan na nga ipautang day dyan. Sige man nga rod, mapanakto man, Diana. Tata Sibyo, di ba agpapautang ka? Wen, apay, umutang ka. Ay, uwan ko mga rod, tata. Kailangan nga mente kwarta. Manututangam. Uray 20 mil no, adya. Sige, ngamasakbay nga umutang ka. Masapol ang mamuam nagiti patakarak ng agpautang. Uwan, tata, amok datan, taimbaga jagayam ko kanyak. Ikandakit din tani, agdardarasak. Ramon, ayan na di ginatang ko idi nga sapatos mo. Di nga regalo kay di nag-birthday ka. Aday dya para doon, nakadulain. Apaya, Hamo nga inos-usar, dayjay. saan tawan mo't pang sarak. Masayangan akong magtamarugitan laag. Usarik to ano ang pagpasyaran ta. Ay, gusto nga rodnohan mo pa nga inos-usar. Ha? Apaya, Ilakok pa ilaang. anya, apay ngay. Na-shortak nga rod iti kwarta. Kat niya kasapula ko nay. Nangina dayjay nga sapatos kat. Apay, naibusti kwartam ka po iti bisyaw. Di ure man maibus amin nga kwartak ta kwartak mat. Hangkumat nga daw dawatan kanyam. Pagbambanugak mat ti ibis-bisyok, Ramon. Ay, aglako ka pa yun iti kagawaan, gapo iti bisaw. Kun naamuak ti kinaadot utang mo. Pudno aya. Uwan, agpaiso. Apay, bayadam aya. Adaya pagbayad mo. Yung kang arod bayadan nan, no, ada pagbayad mo. Kasalamat ka no nga, ada kwarta na nga pagbayad namat. Pangaasim ko ma. Idamon ti panagsugsugal kan panagbarbartek mo. Nagsingpetak nga asawam. At dakla dito'y balay. Gumusika, sursurum amin a pagsusugalan kan pagiinuman. Kat talaga nga kasta ah. Ano sanak, ano talaga nga labnak. Ngam no na umakan kanyak kat sinaanak, ayos lang. Awamat mapukaw kanyak. Kabalak mat nga biyagan ti bagbagik. Si kaati delikado, tano sinaanak at awanan timang pakan kaniyam, Ramon. Ha? Payda ko na, Tata Sebio. Awan utang ko na. Ay, agyamanak. Kunaklan o di kan makabayad, Diana. Inturturod ko tinagdawat iti asawa. Mauray sinirsermonan nakmanan. Kun pasaray layatan nakpayon. Ngumurayan tinapatag, makabayad akon. Jay gayim mo ngay. Niline. Di mo tagpakita dito yan. Nabayagan ti utang na. Kano kayo kagbayad rin dyan? Diyak mo tata. Padakmat amang rukurangas day jay. Mais-estresan. Problema na ngamin no sa dino ti pangalaan na iti pagbayad na. Tapat ti dagi jay katrabahuan na. Nautangan na ida amin. Anya? Iba ka man tao may dito balay, Diana. Uray ko man umakisarita. Ngam saan man? Sige, ibagaktukin ko na, tata. Ramon, apay no ag abroad kalaangan. Anya?
Apay nga pag-abroadan nak. Kasanon nga dagiti mulak. Sapay dandan ni agbunga dagi jayan. Bye-bye amon dagi jay. Basit matla ang timal alamid jay. May mayat no ag-abroad ka ta umutang ta iti pag-abroad mo. Anya? May mayat iti abroad, dakdakal ti sweldo. Ibagam iti asawa ti kabsat mo tatulungan na ka. Ibagbaganan sa idi nga kailangan da iti trabahador iti ayan na, di ba? Wen, gamjak amo no nakaaladan. Ay, may kawak sa bakit. May kawak amayadayokin ka. Ay, bye-bye Amanda takawa-kawa. Kasano nga umasenso ti biyag tano kasta ka? Ay, problema ka min dagi jay nag-ado nga utang ko. Iso nga makitinulong ka man mat. Uray tadta lang, ag-abroad ka. Kasaritam to nga ro jay bayaw mo anak ko. Agpatulong ka kunkwana. Hun man nanang. Agabrodak man ngagbaysaw. Habang napigsaak pa. Katun addaken ka da ita anak ko. Total, awan metlat anak yo kinni bakit mo. Kentap no makaurnong kamot iti kwartam. Tanay, di kan sapay makaigigam iti kwarta anak ko. San na talaga nanang? Tawan mo ngarud na talagat at trabaho. Ay, maas asya anak nga rudken ka. Nang runa no kasjay apagsasawan na kanileni. Siya ti ad-adda amasaksakitan no tagtagibasitan na kajay asawam. Nala, baybayan yung dayta. Tanong siya, nairwama kong nanang. Kat, kumusta nga iti panangilakad mo iti papilis mo, Ramon? Good news, Lenny. Umadan inti flight ko. Ay, wow! Mayat nga ron ano kasta. Ay, tapno amom. Perme nga mais istresak nga agpampanunot. Ta agsasalo pang dagijay mang singsingir kanyak iti utang ko. Bayam, tanong maka-abroad Kit makasweldo akong. Pauitan kanto iti pagbayad mo iti utang mo. Uwan man. Ta itong pakman kadagijay nagkakarsang nga ro pa dati kwarta nga pagbayad ko kanya dak. Basta sarda nga mo ti pa nagbisbisyom Uwan, promise Ramon. Ikarek nga per may data. Sana all, di abroad ti asawa na. Hanak man nga papalanta damat trabaho nila kay mo. Apag pulat metlano daduma ti sweldo na. Awan met maigamak no kwa. Kat pag-abroad ang matan Kita anak, naminsan lang nga imbagak nga ag-abroad ni Ramon kat nagtong pa nga dagos. Katata, ada niya abroad. Kat, nagpauitan iti kwartam. Into no agswildo Inton katapusan ka nung agpawit. Hello Ramon, thank you jem pawit mo anya. Nakabayad ka mo siguro ng iti utang mo. Talamin ano mo to na nagpawitak iti kwartagan ka. Ay, uwan, ngam, agpawit kalata atane, agpa-check up pay. Ada nga mi nagtubo nga bukol ito'y bakrang ko, kat baka kit dino cancer. Anya? Ne, agpa-check up ka Uwan no, agpawit kantumanan, Ramon. Kat, nakabayad kan iti utang mo? Haan pay, Diana. Pinauna aklang isuda iti sa gabasit. Pagtayak kit diti kwartak, mapantaman ng tadta. Ay, awan met kwarta kun Lenny. Siyak ti bahala. Itayaan ka, Diana. Ha? Sigurado ka? Uwan! Basta mapanta niya, tapnada kadwa. Hello, nanang. Kumusta kayo? Nasaya at lata anak ko. Naimbag man ta nakaawag ka. Wine, tadaman kaya't ko apunkin kada kayo, nanang. At ang amin nagchat kanya. Kat ibagbaga na ter aramidon ti asawak dita. Pudno aya makisugsugal ka nagbarbartak pailaan. Ay, jak ko makayat ti agsao. Tadyak kayat ti makabasol. Ngamtangay na amuamon. Wen, pudno anak ko. Saan sapayan nga agaw awid ijay balay yun o daduma. Anya? Oh, talagang samot nga wan pa nagbalo ni Lenin. Anyan? Mapanala pagbisbisyaw, ti pagrigrigatak akwarta dito Apay nga akas jay, nanang. Nanang, aglinawag tayo man.
Apay, Lene. Hanak matan nga pinapawitan ni Ramon nga anak yu iti kwarta. Dinadaldak sa mat kanyanan. Kadda kayon ti papawitan na iti kwarta. Ha? Ne, saan mo balasang ko? Ay, iba gaya tagpaisaw. Da kayo ti papawitan na iti kwarta niya. Hangko pa yan nga makuntak. In black nakmatanan. Awanan ti pangkuntak ka kanyanan. Ay awan amok di tabalasang ko. Di ka kumaagpabasulatan. Ken ado ti makakitkita ken ka iter aramidem. Ti panagbisbisyom. Dayta kuma ti panunutem, Lene. Pautangan nakman, Diana. Uray igatang ko lang iti 2 kilo nga bagas. Ha? Ala, apa yung kastatit suram? Kasla binaybay amat ng tibagim. May sistresak ngamin. Naikatak pa yan iti trabahok. Iso nga kasla mabagtitakik di. Ala, sapay awan kwarta. Nga mabalin ka nga ikan iti bagas. Amumot ajak makaigigam iti cash. Ay, thank you nga roda, Diana. Ayawanan. Hanakon nga pinapawitan di asawak. Kanabayagan nga in black nak. Anya, apay ngay. Ang kunga mo Anda siguro nang dadal kanya ka. Mariribu ka na nga perperme. Kasla mabagtitak ang pampanunot. Nag-ado ti utang ko. Ay sus, di mo baybay ang tibagim Di mo itulok ang mabagtit ka. Ay, mabiit laang, tenak mangala iti bagas. Ha? Ramon? Ay na, simbangpot ka mo gaya mo nanak ko. Wala lang. Diyak imbagbag ati sa sangput me. Tadyak kahit amamon ni Lenny. Naimbag nga oras yun, Nana. Ha? Kastamot kan kabalasan ko. Adamot kadwam amasikong asimbangpot anak ko. Ay wala lang. Iso ni Angel, nobyak. Na maamok ni Jabrod. Anya, malaala, sumra kayo man pa'y. Ay na, jak laing pagarop. Adamot gaya man sa bali anubiam. Wala na lang. Katulagan tayo kumantikalay sa amin ni Angel. Ay katadda-kada kayo dayta, anak ko. Apay nga kasta, Ramon. Basta sukat nakmadlatan nga awan gap-gapon, ha? Ano ti rason wano makagapo, Lenny? Iso abimao ti panagayat ko ken ka. Gapo iti ugalim. Iso pasensyakan. Anya tinagbasulak kanya, Maya. Nabayagan nga inimempun ko ti sakit ti barukong ko. Kapo ka iti agkakasakit apa nagsasaong kanyak iti. Ti panang tagtagibasit mo kanyak. Diyak lang padpadlaw. Apay nga kasta. Siyak ti asawam. Siyak ti kasar mo. I promise. Agbalbaliwakon. Hanakon nga agbisyo. Lading itak, Lenny. Ngam no kaano nga imblock ka iti social media. Dahil mutten ti panangisinak kang ka. Isa pasensya ka kuman. Awatan ta kumaasan adata tina ikari para iti tunggal maysa, Lenny. Nagsaam kan nakaladlading iti nagbalinagasat ko, teng kulasay nakmutten ti lalaki nga impagarup ko, amangay ayat unay kanya. Nagkasar nga rod daramon kan tinangisukatan na kanya. Gaputawan mutten trabahok, nagawid ak ijay lugar mi, takaslaak mabagtit ngagmaymay sa ijay balay mi. Iso ngayon lakumin ti balay mi idi ka ni Ramon, kat nagbingayan mi tinaglakwan mi. Kat itaglaklako aklatan iti merienda dito'y highway, iti probinsya mi. Adamat ang nobyo kita nga medyo lumakayan, ken saan ko na ngay ayatan. Iso nga lang anak na makiasawa kan kwa na, tagkakanat mat ti sakit na. Isa pang panunutak matla ti makisina kan kwa na. Alakastan, tigayim mo, Lenny. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan!
Enyornos para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello everyone! Naimbag nga oras yung manan. Kapadasan ni Cubs at Grace sa napudno anagan. Ti mga ganyo ita diti drama ama ng biyanang. Dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti amin, makablawang pa Dalus Viminda Bawengan, Combined Cricket Club Malaysia, ngagdangdangag dita Malaysia, Stella Menor, dita Flores, San Manuel, Pangasinan. Kasi manti ko na ni Cubs at Grace, dear manang biyanang, at dalakay anobyok kat na parabor kanyak. Kanayon na karigalwan, aklo na katila ang kwarta ti kinayat ko kankwana kat ti dinam mo malaksid kankwana at da katawnak anak relasyonak. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Nay, sabali manen ta cellphone mo nanak ko. Agsusukat ti cellphone mo. Ayan ti sigod a cellphone mo ngay. Awanan, impadawat ko nanang. Nangalaam manen iting gatang mo di tabaro a cellphone mo ngay anak ko. Kat ginatang ni Tony Ay, nagadun ti ininted da jay atoniken ka. Sapay la ko mga rod ta di mon tulukwen ta kaasimot. Di mo kumapangnamnamaan iti awan. Apay ay apakasikuran nyo amin na makita yung nanang. Agulimag kay kadilaang. Hindi kay agbalin naman nakibiyang tasan na nasaya ati kasta. Nay, nagluko kan. Dakkel ti kadbengak amakibiyang ken ka, ta anak ka ke nga road. Alangan nabaybayan ka, jakmet kayat ama isagmak ka Ag-overthink kay ngamin manan. Anya kumati pa kay sagmakak ngay. Awan, nanang! Nanang, nakitak met nga adda ka video call ni Grace itay agsapa. Saan met animang Tony a boyfriend na dayjay? Asino ngay? Jak amo Sweetheart mo ti inawag da. Kun agin inay labyuda pay. Anya, ay nagloko met dayjay a kabsat mon. Apay ngay kat ni met Tony ti inyam amo na anubyo na. Wano? Nagsinadangatan kin ni Mang Tony, nanang. Imposible Kano ka ibagbaga na laang aginatang ni Tony J. Baro a cellphone na. Anya? Alangan adwa tinobyo ni Grace, nanang. Ay, agar-aramid day dya Grace. Agdardarasudos man ako nakon. Asino day dya lalaki, Grace? Ibagam ti agpaisaw. Ay na, gayem ko laang dayjay. Advance launay ngamin ti panunot yung kanima ng linakot. Isa tila at atapan nyo. Agin inay labyo kayo kanuma. Apay, dakas na agin na ilabyo tagayam. Nalabos kayo mat. Pati day ta ay labyo agbalin nga isyo. Ay na anak ko, palagipan ka man na. Di ka agdardarasudos nga agdesisyon. Numakiin nayat ka, may salaang. Di mo paggigiddanan. No di mon kayat ni Tony, sinaamon. Nito nila ang nga tinubyok. Apay aya di kay makawawat. Sige tani, handa pa'y papanak. Inakagilakad iti papeles ko. Papeles mo nga? Papeles ko nga agabrod, Agabrod aklangan, tapumanawak dito yun. Tapnaawanan ti sersermonan nyo. Apay-pay lang agabrod ka. Katadak mo tamang suportakan ka, Grace. Saan ka abay-bayan? Ora saan ka agtrabaho? Okay lang. Tasyak timang to di kwartam. Diyak kayat nga agnanayon asup-suportaran na, Tony. Diyak kayat asawon dagiti tao akwarta laang ti kinayat ko kan ka. Ay, masapul nga ipakita ka sa anak nga agdepdependar iti kwarta nga ititad mo kanyak. Grace? Kayat ko ti makatulong kan ka, Tony. Adon ti na ititad mo kanyak. Iso akayat ko ti agsubad kan ka. Saan matamasapol ang subadam dagi dyan ay tultulong ko kinkakat? Basta. Kayat ko ti agabron. Iso please, palubusan nak. Kan gastusam ti panagabrod ko. Pangaasim. Ay, sige. Sige nga rin ti makaam mo, Grace.
Kat, kumusta ti pa nag-apply mo para abroad, Grace? Madamapay lang ti panangilakad ko iti papeles ko, nanang. Kat, kasanon nito ni panawam dito yan. Katuan kapilitan na kasta. Amangan no isukat munton no adda ka ni Jay abroad. Jak may baga. Tadyak mo ti mapasama kiti masakbayan, nanang. No talaga ada kami tinaikaripare ti tunggal maysa, da kamin tulat ta. Angam no saan, awan mabalin. Bastag singsingpet ka iti adayom panunutom nito ni apanawam dito. Laglagi pa nga adon tinaitultulong na ken ka. Isupay gayam ti manggasgastos ken ka iti panag-apply mo para abroad. Awan mo't dakas na no gastusan na, tanobya nakmut. Di uray bayadak to no bumaknangak. Ha? Bumaknangak to, nanang. Agurno nga kiti kwarta ki abroad. Tabayadak to ni Tony no bilang singirin nakto. Nay, apay ngay akas ta ti ibagbaga man ako. Ay, basta. Agparparik na ngamin kanya kasingiran nakto ni Tony. Iso ang masapula sa ganaak dayta. No kasta, agbiyahe kan ama pan ije airport, Grace. Wen manang, Asino ngay ti mangitulod kan ka? Di mo imbagaan na sapa tapno maitulod da ka. saanan, tabasit mo ti kargak. Kabailak nagbiyahe asisyak, manang. Ni Mang Tony ngay, di nakaitulod aya. Di na amo ti panagbiyahe kita, manang. Jak imbagbaga. Tadyak kayat nga itulod nak. Ay, mairitak no dakadwak nga agbiyahe. Anya, Ay, sige, mapanakaw ta mga numaladawak. Ay, ayan ni nanang. adda ije likod. Ay, sige, tayo nakagpakadakan kwa na, manang. Kasta? Nagbiyahin ni Grace, Lina? Wan, Mang Tony, nagbiyahe itay agsapa. Ay, apay nga yakas jay. Di man lang nagpakada kanyak man. Tayin tulod ko kumama ti airport. Diyak man amo iti dayja kabsat ko. Ay, sige. Patuluyag nga rodan, Lina. Ibati kong to'y ginatang ko amerienda. Kaninyo kininarang mo. Ha? Agyaman nga rod Mang Tony. Sige, mapanak pa eh. Day, napanmutan ni Tony. Kunak numangal daw dito Nasakitan sa idinaamuan na nagluwasan ni Grace, nanang. Day jay mo't ngami nakabsat mo. Di na mo't ngamin imbagbaga ti panagluwas na. At dakat kastan, nobyo na, ngamsaan ngagpakada. Wan nga rod Ay, ipadlaw na launay adi na ay ayatin ni Mang Tony. Akwarta lati kinayat na kankwana. Nakasingsingpot ni Tony. Anya pa'y lat sa pulan na kankwana nga ay. Di na siguro kaya't tila kaya Saan mo't unay alakay ni Tony? Pudno a senior citizen. Ngamsaan mo't amadlaw. Kasla agtaw-tawon la iti 50. Wan nga rod, ubing tilangan ni Mang Tony anya. Kun adda pa'y itsura na. Wan nga rod kun nasingpot ko nam. Ay, kaasila ang ni Tony no isukap to jay adim. Pinangnamnaman nala iti awan no kastaman bilang. Sapay la kumaa, tadinan to paldaangan tinobyo na, takaasimat, nanang. Agyamanak, nakasangpot kan diti abroad, Grace. Kailiw kan, Luis. Kailiw ka maten. Kamudyanan na. Agkadwatan dito eh. Kanayon tan nga kita. Wen nga ron, kunak no arapaap ko la idi daytoy. Ngampimod nun. Agkadwatan iti may sa pagilyan. Ala, inta pa'y mangan. Sa tamapan iti dagos ko, Grace. O sige, ay nanay baglakit din ta naira na nga awan trabaho mita niya. Nagtaer ka talaga. Nagpintas ka mat, Grace. At adama inlabakin ka. Oh, agyamanak. Imawag ka matlangan. Apay adi ka makontak, Grace.
Inlipas ko lang timawag ta stricto da ditoy. Anya. Oh, Grace, kailiw kan. Kumusta ka ditan? Nagrigat ti trabaho ditoy. Iparit da ang cellphone na. Once a month lang ti pa nagcellphone ko. Anya. Grabe matlaytan. Ad na mailiwakan ka no kasta. Di mo namaan ti awag ko, ta stricto da dito'y kunakmanon. Nawan awag ko, panunutom latan na didak palubusan nga ang cellphone. Anya. Sige tani, ang trabaho akmanon. Bye! Sige nga Rod. Agan-anad ka dita. Bye. Nay, si kamot gayam to ni. Sumrak ka. Nagyamanak nana. Ay. Maburing aki balay. Isungay mayak. Bareng iti umay ko kat mapti iliw ko itanak mo. Katun nawaya kalat nga umay dito'y nukwato ni. Silulukat lat tatiri daw may parakan ka. Agyamanak nana. Aywan. Adayin sangpet ko merinda. Ayabam ni Lina tag merinda kayo. Awan ni Lina na pan nagtrabaho. Anya? Ne, adan aya trabaho na. Una, kapilitan asimrek kas babaunan. Tawan mo't masterkan na asabali at trabaho. Ay, kastaya. No amukla ko maakayat nagayam tagbali na babaonen. Siyakla ko man tinangalakin ko na. Ay kayat na at ay jay, tanasingput ka. Sayang. Agsapsapo lang kita agbali na babaonen ni Jebalay. Tapi manawan ni Manang Hilaria. Nag-aawid din. Tapumakit matan. Kumapsutay. Sayang Husto ko man no insapsapam nga imbaga. Tanili na lakuman. Pumanaw akong ije pagtrab-trabahwak nanang. Jak kursunada ti amok a babae. At damat supsuplada na. Istrikta. Kanjay mo't asawa na. Kaslamot manyakis. Sabali ti panagkitkita na kanyak. Anya, ay katsika no kayat mo, ag-apply ka kin ni Tony. Agsapsapul mo't gayam iti babaunan na. Kastaya, ay kayat ko tanasingpet ni Mang Tony. Kayat ko dayjay nga agbalin nga amo. Kasaritam to no umay manen dito'y balay. I-chat ko kit din ta friend ko mat iti FB. Damagak no kayat nak ngagbalin ababaunin na taga-playa. Ay kat makamuka anak ko. Di kagbabain linawan. Ipagpabalay mon. Basta bumalay ka matan ditoy. Uwan Mang Tony. Agmay may sakagayam dito'y balay mo no awan katulong akadwam dito'y. Wana. Eso nagboring. Nangruna ito tayo madayon di kabsat mo. Uwan nga rod sapay mabayag santo agbakasyon. Manu atawan ti orayan. Dahil nga rod di paglidlidaya kita. Nagpilit tumata nag-abroad. Kat imbagak lang roda na siyak ti makamukan ko ana. Saan ba't nga grigat iti sidong ko no bilang agasawa kaminton? Ala, sana bali taadamot kit di social media akontak yo. Sansanan nyo ti ag-video call Hay, dahi tapay ti may sa parikot. Tabinawalan da kanung ag-cellphone. Isa maminsan lay ti makabulan ti panagsarita mi. Anya, ni, awan mo't imbagbaga na akas takada kami kininanang. Amangan no saan nalaan na sa ukada kayo. Ngam basta kasta timbaga na kanyak. Iso nagkasaang. Mang Tony. Ay, ni, anyat orasan. Panagluluto mat gaya man. Inakagluton. Anya ti kayat yu alutwak amasida, Mang Tony. Mangsigang ka man itikan. Ada sa lamagi, Jeref. Dayjay ti pagalsim mo. Ay, uwan, Mang Tony. Naimbaglaangan tagpada ta iti day off anya. Makapagkadwata dito dagus mo tunggal day off ta. Wan nga rat, umay ayon ti gundaway katata Grace. Aywan, kumustan dyan lakay nga ex mo? In-block ko na. Jack kayata ng kasarita dayjay. Sigurado ka. Amangan mo't nilimlimid mo timang kontakin ko ana. Saan, Luis? Di ure kita ang di cellphone ko.
Imblak kun. Nala, sana balin. Agurnong ta, Grace. Tapno adda balay asang petantay di Pilipinas. Wen no kayat mo. Agi patakdertan iti balay ta iti Pilipinas. Tapno adda pakakit kitaan ta iti pagbambanugan ta dito abroad. Uwan kastamot ko matiplano, Grace. Ngam ti kayat ko, ijay lugar mi ti pangipatakdiran ta iti balay. Tapos idag ijay ilimit ti ayan ti lote mi. Sige, sikati makaam mo, Luis. Mangan kan, Mang Tony. Itay kapay lang agsangsangit. Anyat orasan, ngam di kapay lanangan. Apo yan narangamit ti kamsat mo tigas niya'y kanyak. Ang kakasakit yung bagbagalay ti tiyat. Ti panangisina ng kanyak at yung amo ti rason no makagapo. Kalpasan na, in black na kon. Mang Tony, Awan amo ka nagmasulakin ko na. Pinagnamnaman naklagayam iti awan di kapsat mo. pasensya amon di kapsat ko, Mang Tony. Siya kun ti agkid daw iti pamakawan. Gapo iti panang pasakit na kankan. Nagsakit, Lina. Nagsakit. Ala, isangit yun lang. Tapno maksayan ti sakit ti barukong yun. Adda aklaan dito'y adumngag iti anyaman niya ibagayo. Yibkas yun lang ti sakit tinakam yun iti kapsat ko, Mang Tony. Unay ba't ti kasta nga aramid mon, Grace? Pinangnamnamam lagayam iti awan ni Tony. Di ka lamaasyan ijay tao. Kunaktupay kat asinaam ni Tony. Nagparik na kanyak dayta, idi pay lang. Diyak kayat tilakay, tamabit, amatay, nanang. Saan mo't unay alakay ni Tony? Kaslag taw-tawon tupay iti 50 lang. Ura niya ti bagbagayaw. Basta diyak kayat ni Tony. Diyak kayat ti mabalo adagos. Ni Luis ti ayayatag. Isu ti kayat kapakiasawaan. Taagkatahunan kami laan. Anyan. Isumit la akasta ti kalakanaken ka ti panangisinamon kin ni Tony. Tadamot gayam sukat na ditan. Di kay ka di madanagan ta nasimpot ni Luis. Agur-urnong kami para iti masakbayan mi. Ay, mala makaamu ka iti biyag mo. Total, awan mo't dengdenggem apam magbagaken ka. Kat kumustan ni Tony anak ko? Kasdi kanayon ti panagbartek na. Di pa'y kat mangmanganan. Madanaganak, amangan no agsakit nanang. Kasapulan na ti mangandingay kenkwana. Iso adi mo baybayan ngag may maysa. Tamangan no anyapay ti maaramid na. Wananang, kanayon ko nga rod nga ilutuan iti paborito na ataraon. Ngam saan matuunay amang mangan. Kasla siyak pa'y kiti makonsensyan. Gapo iti inaramid ti kapsat mo. Jak amoy ti daya babae. Nakadkadlaw met ngamin akwarta lati kinayat na kin ni Mang Tony. Mangibabay nga roday di akapsat mo. Kalpasan anagatasan na ni Tony. Sininaan na latan akas laawan anyaman na. Nagsuldo kan, Grace. Wen Iyag mo nga rodan, tayo pawit ko na di Pilipinas. Tapag nayunan ta ti kwartata, para iti materialis ti balay ta. mabit lang nga rod, Luis. Dahito eh. Apag isunto nagbakasyon ta, nalpasan ti balay ta. Agkasartan tumatan, kasta ka di? Siyempre dahi ta nga rod tarapaap ta saan, ti makapagkalay sa ta. Uwin nga rod. Ay na. Ar-ara pa apa kunti pa nang yaltar munto kanyak, Luis. Excited akon. Ala, mangantan Mang Tony. Lina. Ha? Ni, apay Mang Tony? Adda ka di ibagam? Awan ka di pa'y nobyom?
Ha? Awan pa'y, apay ka di. Pakawanan na kuma. Ngam kabayatan ti kaadam dito'y balay. Habang bumaybayak, pumimpintas ka. Ha? Ala, rabakan dakmat Mang Tony. Saan man, agpayso ti bagbagak. Napimpintas kagayam ngam ni ading mo. Ha? Ala, saan mat Napimpintas ni ading ko taub-ubing. Basta, napimpintas kalina. Main-inlabak nga rudeng king ka. Ha? Ala, tila ibagbagang Mang Tony. Mababainak paikit din. Sapay ko ma, tadi nakagura lina. Ha? Saan, Mang Tony? Apay ko maakagura ka nga. No agdato na keng ka. Okay ka dilaan keng ka, Lina? Ha? Ala? Adakan ka day na, ha? Jakam mo, Mang Tony. Nanang, anya ngay, aklunag ka din ni Mang Tony, wano saan? Nay, apay asyak ti pagdamagam ngay, nagluko kan. Sika ati agdesisyon iti dayta. No siyaklat ang desisyon, talaga nga aklunag ni Tony. Ha? Ngamin, at damot panagayat ko kankwana. Da kayo ti damagak nanang, taamangan no diyo kayat. Apay kumaadyak kayat ngay, nasingpet met ni Tony. Saan nga taan na alas akitaan nanang? Ex ti kabsat ko ti agbalin anobyo. Ay naanak ko, awan madi iti dayta, tagpada kayo met anawaya. Ken sininaan met tenjay kapsat mo. Makiasawan iti mabiit ni Grace. Agawid da ka nun iti nubyo na tagkasardan. Lukas na, aklunak nga roden ni Tony nanang. Ngamin, agayatak matan kankwana. Nukas tangarod, agkasartan Lina. Sikat ti makaam mo, Tony. Di tanto mo lat iturong ta. Ken napanagnagak ti kinasingpet mo. Iso nga awanan ti agbalin atubang iti panagsimpata, Tony. Sige nga rod, kat agyaman hakta inayat na Lina. Ti ammo, awan namnamakin ka. Iso anak ragrag sakak. Tadyak ni namnama akayatem tilakay akas kanyak. Saan ka pa'y matunay alakay? Nasurukla 60 ti taon mo. Ubing ka pa'y, Tony. Nanang, agrobot kayo. Intay aglango iji baybay. Kadwa tayo ti pamilya ni Luis. Ay naanak ko, amumut sa anak asanay iti atidug a biyahe. Maulawak. Ni Manang Lina nga tangay. Padasam nga awagan Ngam ti amok, busy day jay iti negosyo da nga agasawa. At da nga min binangon da negosyo da ijay ilikin ni Tony. Naimbag man ta kinayat ni Manang ni Tata Tony. Katlakayon. No siyak, jakla kayat agaywan to itilakay. Siyempre, manula tawanan kumapsot to ni Tata Tony. Di mo maibaga da ita. Napigsapay mo ni Tony. Nakaranting tupay nga uray lumakayon. Saan la lumakay, Nanang? Lakayan at talaga day jay. Anya! Nalmas ni Luis ko na yo! Sa dino dayan na! Ayan ni Luis! Luis, anak ko! Napakasiyaw! Tulungan niyo ka, anak ko! Ni Luis! Luis! Awanan tinobyok manang. Anyan ti kastoy napasamak itinobyom ading ko. Ala, agpatibkar ka. Kabailam dayta. Kasano agpaitan? Kasano terapop mi kini Luis? Agmay-may sa akon manang. Anyat planom ita nga ay, tanaitabon ni Luis anak ko. Ay,
Tsaka mo nanang. Kaslawanan ganas ko nga agsubli Jabarod. Ala iliw-liwag mo pa'y tinapasamak itinobium ading ko. Di kampay lang nagkaskasar. Ngam nabalo akadaguson. Linamot ko nagitiim bagbagak idi may papankan ni Tata Tuni. Sininaak tadyak kaya timabalo adagos. Talakay kat nga rudan. Ngam nagbiddotak. Ala, lipatam dagitan ading ko. Nakapapal ka manang. Mayatan tibiyag mo itidan na ni Tata Tuni. Masikog ka pa yun. Day tamot ti pagyamyamanak. Tanasing put tinagbalin nga asawa. Kablawan ka ah. Takaskan kwa na tinakaginasat mo. Jack ilibak talaga nga papalak ti kabsat ko itata na pintasan ti biyag na itisidong ti asawa na. Katita adan upat nga nakdakat, syakmat, awan pa'y nobyok, tawan mat limpyo nga garam kanya. No saan ngartek, sugador, wano saan mat istambay. Isaan ako nakitibagik ngagtali na edaklatan as single. Alakastan, tugayem mo, Grace. Alaga gayem, ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanang! In your nose, para ti script kaniti drama to gayem yo, Jenna Almoite. Thank you, akanayon, kada kayo amin. God bless, ititunggal maysa. Manang! Biyanang! Hello gagayam, kumusta kayo manan? Naimbag nga oras yu amin. Kabarbaro manan na kapadasan ting kay mga gan, dito drama ama ng biyanang, dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti drama, makablaawa mampay, The Melody Dumaging, dita Hong Kong, Rix Calixto, kan Rolly Viernes, kanami nakabagyan na dita Villasis, Pangasinan. Manipod man nga rod kinikab sa intang, san napud na nagan, dakin kapadasan iti may drama ita. Kasto iti kunana. Dear manang biyanang, may sa akon a senior citizen, kat adabugbugtong wano kakaiso ng anak mi kan nila kay ko, kat nabakutanan abalasang, ngam naklaat kami tabiglamot anak kinobyo ti anak mi kat may sapay a foreigner, kat immanay daytang impalpalastog ti asawak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Papanan nyo nga agasawa, anak kaw? Mapan kami kano ijay bagyo, tatang. Nay, apay, da kayo laang. Saan da kami nga ikuyaw, kininanang mo aya? Ha? George, we will come also with you, We want also to go in the plaza. Okay, come on, Tatang. Let's go. Bakit, ang sukat kan? Tay ikuyog data da George kinli sa ija plaza. Darasem! Napanan di asawa mo nga Elisa. Napanag si RBE, tatang. Itay tayo pa'y apumanag na. Apay, di tayo pa'y mapanmangan aya. Saan kanupay ang mabisin ni George, tatang? Nya, butek. Pabisin akong. Kunamkin ko na at adakil ti tiyan na. Ado pala siguro ti abasto ti bito ka na. Rumaneri ka, Delio. Apay nga minasimurot ka, no rumaniklamo ka mo. Nagbati ka lakuman Ibagam ngamin Alisa. Ibagam anabisin ni nanang mo. Ni, apay asyak man ti rason mo ngay. Umuna ka nga minan nga gawad. Mangantayo pa'y mata. Kunang mag-shopping ti gagara tayo dito yung plaza. Nga magmagnamo ilagayap. Adumag ngamin taksay. Nga maapay aditay aglugan. Kasta nga minti kay kayat ni George ngar aramiden, tatang. Ti magmag na. Kasla nga rod saan ang mabamban, no? Ay, makabanog mo di pumanag na. Makapabisin pa'y. Ibagam iyasawam tayntay pa'y mangan. Maulaw ako ditibusin kaw. Remor kay samot kadali sa idikalman kabagis. Napanan nyo nga Napan kami man iya bagyaw. Impasyar na kami man di foreigner manugang me. Ay ha, imbag man. Kat, nagpaspasyaran nyo nga Nag-shopping kami. Hindi kwan, nang restaurant kami. Hindi kwan, nag-shopping kami malay. Ay, nagmayatan.
Anya ngay matirik na ti adda manugang na a foreigner ka ba, guys? Ay, mayat ka ba, guys? Kamayatan iti amin amayat. Diyak nga ron namnamaan ang makamanugang kiti foreigner. Oray na bakit ang nabalasang ni Lisa? 45 na, nakaasawa pa'y mo lang. Kat foreigner pa'y. Ay! Diyak ni namnama ang makaasawa ni Lisa iti kasday. Kunak nawan mangayat iti ka anakabong. Tanabakatan lang nga ron abalasan. Nagkutong kan nagnisit pa'y. Ay na, di mo tagibasitan tila nga jay anak mo. Takakas jay a klase ti type dagiti foreigner. Pang foreigner ti pintas na kabagis. Nga raw. Di ibagbaga tayo ana alas. Napintas mo gayam ka nagiti foreigner. Anya mo dagiti nga imbagbagam kan ni kabagis mondilyaw. Ti kunamjak nangag, tinagsarsaritaan nyo itay. Nag-shopping nga ibagbagam mo't. Ulbud ka mo't alaklakayan. Hey na. Nagdamag kin ka intang. Huwag ko namlatan. Alangan nga inak ibagbaga nagnalat inararabid tayo di bagyaw. Adi tayo nag-shopping. Kaman ano kumano ibagam tagpay so iti kabsat mo. Kababain. Foreigner di manugang ta. Nangataw ti panagkita na kinwana. Big time ti kasday. So ano agdamag? Uwin ko namlatan. Tatang, nanang, anya ngay, yawid na ko ni George ije pagilyanda. Ay kit mayat Tapno ag citizen kamutan iya pagilyanda anak ko. Agan-anad kayo iti flight yu anak ko. We are leaving now, Nanang, Intang, Tatang Delio, till we meet again. Oh yes, ay, my handsome manugang. Don't forget to remember us, you paw it as a money. Tila ibagbagam mo't. Di ka lagpain dilyo. Ikit manugang tamay. Awan mo sabsabali ka natan. Pagbain ng pailaan ngay. What did you say, Tatang? I said... I do not mind what he said. You go kit di na, so that you will not be late in the airport. Alang nga rod, patuluyan min nanang. Tatang, come on honey, let's go. Okay, honey. Nanang, Tatang, we're leaving now. Bye-bye. Babayaw, may handsome manugang. Agad kayo, anak ko. Ay, napanan Dalisa. Makapaikawa mo't. Awanan dyan anak ta dito balay. Un nga ron sa nabalay. Taba pan agakop iti dolyar dya anak tayo dya abroad. Maday ta ka manon. Tila'y bagbagam. Amom nga rod ayan, ado ti kwarta dyan nakasawaan na. Kat siyempre foreigner nga ron dya do ti kwartana. Kano masayangan to pa iti pagplay ti tayaw iso nagnagna tayaw. Kan budget mil amin akin kinan tayaw. Nainot siguro met Aguro ornong siguro iso nga agtip-tipid. Di mo lam mo Ay, nabitla nagamam mo ngam nagasawa dan. May mayatin tikas dya bakit? Ta mga numaagaw pa ti sa bali ni George. Sayang. Ay, sapay ko mga rod Tagbalin to ang naragsak dyan anak ta iti puder day dyan lalakay. Sapay kumata ipatag na itagnanayon ti anak ta. Lisa, honey, stay here at home, and I'll go to work. What I am supposed to do here ngay? I am so boring honey. I want to work also. I don't want you to work. You might even get courted by someone out there. So just stay here, okay? I'm just here all alone. I feel so bored staying here. All right, honey. I'm leaving now. Bye. I want to go out. Can you give me some money so I can go hang out? No, that's not allowed. Just stay at home. You're not going out. I cannot give you money because you might spend it on all sorts of things. Nakaimimot ka matgaya. What did you say, honey? I said, nakaimimot ka. Pati makan, limitado. Kitaam ni, kimutong akong. What are you talking about?
I don't understand. I said, lawlawan ko anak ki asawa kan si Murot kan ka. Permi ababawik, George. Hello, Lisa. Kumusta kan nga dito abroad? Kumusta kayo itasawam? Nagboring nga rod nanang. Kasano, awan ka aruba mi ditoy. May sa abalay tay ka aruba mi ditoy. Awan pa'y pakibyangan na iti ka aruba na. Sa baligayam ti style da ditoy. Saan akas dita Pilipinas? Amabalin mo ti makikaaruba amapan makiis-istorya. Dito'y awan pakibyangan ti kaaruba kan ka. Saan da ka apan pansinan? Anya? Akat, apay di ka pala na irwam ay anak ko. Diyak kaya ti kasto ang klase ti panagbiyagan. Pero may aboring ko dito'y. Di nakmat ngamin kaya't apagtrabaho ni George. Amangan kanuno armandak no rumwarak dito'y balay. Anya, apay naimon ayan ni George. Ay, pero minanang, iso asa ko la maigaman ti cellphone ko no kas di amapanen ag trabaho. Anya, sana bali basta saan ngagkabel. Saan magkit di? Ngum sa bali ti style na nanang. Tanga din nakmat una yun. Ay, sa anak anawaya dito hinanang. Agatan niya nga ro ti planom ngay. Kasla kaya't kunti agawid dita Pilipinas. Anya, imbag ano palubusan nakatasawam. Agpakpakaasi aka. Ay, alah, makamuka nga rod Ang magpanunot ka na imbag di kag dardarasudos. Pagsaritaan nyo na imbag itasawam ti planom. Tapnawan tumpwar arire anak ko. Nay nangalaam di tarilom dilyaw. Ginatang ko yung ukay-ukay. Adumot gayam timported ariloy yung wagwagan. Nay, napintas mo't. Uwe na, naggapoy jabur daytaw. Nalakalaang ti pananggatang ko iti daytaw. Dadadail na. Saan nga agandar? Sa ginatang mo no dadaal gayam. Inak to iparepair Kat usaram to nga rod ano na repairan. Di mo usaran na dadaal. Amo na pa'y nga ron ay, no dadahil daytaw no saan. Diyak ibagbaga Nay, itala ang makitak ang nakarilo ka, kabagis. Ne, napansin mo materilok. Impawit man tay foreigner amanugang ko. Aya, nay, imbag man. Naidumdumat style na arilo Si kamang matyan na manugang na foreigner. Ay katmayat nga rod ata nakatumpong ni Lisa itinasingpot kan naparabor nga asawa. Wala, kan foreigner ko naman. Ay, Kat, kumusta matan ni Lisa nga anak mo ijay abroad, kabagis delyo? ay kat mayat tibiyag na iti sidong ti foreigner nga asawa na. Nagdakil ka no ti balay ti asawa na ijay. Dudwada nga agnanaad. Aya, ay masapul nga rod nga agsikukan Tapno adda kadwada ijay dakkala balay da. Wen kumagarod. Tapno maddan kami matan iti foreigner nga po ka. Ngam makaanak pa nga ta ni Lisa bumakmutan. Ay wan bareng napigsakat ti dara dagiti foreigner no mailaw kada tayo Pilipino. Nagmayat nga rod ti kombinasyon da. Da kami lang, tinakamanugang iti foreigner dito lugar tayo kabagays. Iso nga adulaki, dito mapapal ka na kami. Ha? Ay katadalata siguro mat kabagis. Bakit? Apay, awan pa'y pauit dyan anak ta manipod abraw. Pauit na nga. Kwarta nalipatan na tansamot tan dyan anak ta. Sagpaminsan pa'y nga umawag. Manmano ka no nga min makasilpon. Tapasaray igaman nila kay na ti silpon na. Di mo't lag pauit iti kwartatan. Kat dolyares mo't ti kwartada ijay. Apay ngay nga ta. Diyak ka mo Mabainak lang agdawat iti kwarta. Tanay, awam matrabaho dya anak tayo dya abroad. Apay, saan nga tangay ikan di foreigner nga asawa na iti kwartada? Adat sirbin ala kay asawa iti foreigner ngay. No di da ikan iti kwarta. Diyak ka mo Mabainak ngagdamag. Maburburing ka no nga ron ijayan. Tadala ka no iji balay da. Kat mayat kid di ano kastata saan nga agbanawg. Di na pa'y kayat.
Sitting pretty, kin kasla prinsesa jesidong tasawa na. Jakla mo tanay kunana mo tan na imon di asawa na. Ay na, gagangay lang day ta imon-imon. Love na nga ro di anak ta. Iso natural lang nga gimon. Awagak tuman di anak da. Agparik na akman. Bareng pauitan na tan iti kwartata. Hello, Lisa anak ko. Kumusta kan nga dita abroad? Ma'am, ado ti mga apal kin ka dito lugar tayaw. Kin oray da kami adadakil mo. Apalan da kami. Tanakamanugang kami kano iti foreigner. Anya ko mati apalan da kanyak ngay. Agbababawi aktupay anak ki asawa kin ni George. Nay, anya ko mati pagbabawyam. Kat adda ka lang arunin dita abroad. Nagboring. Kaslain mayak lang nagkatulong dito nga awan sweldo na. Ha? Gaputadyak kaya ti maboring. Tila aramida kon dito'y balay. Nga makabanog mo. Nagdakil ti balay ni George Adalusak. Isunsamot nga inasawa na. Tapno addag bali nakatulong na. Anya? Kat ano sa mun basta ikan nakalakit di ti kwartam? Pulos tatang. Di na kayat nga ikan. Tadi na kayat makaruwarak dito'y balay. Kasla akbalod dito yun. Tadyak makarurwar. Anya? Apay ngay. Kimutungak pa yun. Gapo iti stress. Ma-stressak dito ay tatang. Ay na, ano sa mun may ruwam kanto anak ko. Sa nabalay, tadakan dita abroad. Kit pakaidayawan mi unay day ta adadakil mo. Tanakamanugang kami iti foreigner anak ko. Kaya't kundi agawid tatang. Diyak kayatin dito eh. Ay saan apay nga agawid ka. Agawid ka kahit agsubli ka man ay iti kinarigat ti panagbiag. Anyalat sa wanda kita taon ngay. Sapay kanayon ka nga ipanakil ka nakwada di tao. Ipagbaga ka na pintas ti biag mo ditan. Senyorita ka. Tadi na ka kahit apagtrabahon ti asawam. Pudno adinak kaya tapagtrabahuan. Ngam dinak matikan iti kwarta tatang. Kan naimon, iso adinak palubusan nga agtrabaho. Kan rumor dito'y balay. Anya? Iso nga agawid aksan. Sa anak ka naragsak dito'y. Ay saan? Anyat kum dito yung agawid ka. Katawan mo trabaho. Awan no panawa mo ti asawam. Bumabaman ti panagkita ti tattao kada tayon. Kakaisuna ang imatubas iti panagkita da iti pamilya tayo. Tadda na ikamang aporiner kada tayo. Agawid ka kidain. Asikaswam kita asawam dita. Hello anak ko, naimbag man tayo mawag ka. Kumusta kan? Nanang, nagapa kami kini George. Isopin mo nawan. Ayan mo nga rudit hangay. Magmagnaak dito'y kalsada. Ay na, papanamon ngay. Diya ka mo nanang. Kumpurmi ditan basta pumanawak pa ila ijay balay. Tamangan numakabil nakti asawa. Agawid ak tumot lang. Nga magpagnapagnak pa ila. Ay na, wan tanay. Awan sa bali papanam. Isong agawid ka kiday. Anyat nagapaan nyo aya. Maburburing ak lang arudan. Umanimon pa ilang matay dyan, George. Nagsabat ti pungtot mi nanang. Ay na, di ka unay nga rod umadayo Ang mga numayaw-awan ka dita. Kaya't kung tagawid dita Pilipinas, nanang. Kasi ka ano palubusan na katasawa manak ko. Di nagpalubusan day jay Ang kaya't ko taglibas. Anya? Sino takasarsaritan bakit? Ni Lisa Kaya't nakanutagawi dun. Kasaritam. Hello Lisa, apay manin aya. Tatang, agawid akon. Diyak kaya't dito yan. Ma-stress dito Maburing Saan ka naragsak ititan na ti asawa? Kabkabilan na kaya. Saan matkit di? Ngam nagsakit ti panagsasauna no agapa kami. Ikit talaga akasta Sensitive kan sa amo nga minunay anak ko. No agungat ta asawam, aguli magkalaang. Nakais-istrikto. Siluso, nakaimimot. Kaya't ko tagtrabaho, tapno adda kumamot kwarta. Nung di namat kayat,
Naimon nga minunay. Ala, agpakumbaba kalatan tanay. Adda ka dita pagilyanda. Mairwam kan tumot lang iti ugali na. Basta di ka agaw awig. Adda ka nga rod ditan. Sayang ti ka addam dita. No agawid ka anak kau. Madanaga na ka talagan lakay. Saan mo nga umawawag dyan, nakta? Kumusta nga tan? Nasaya at ti kasasaad na ijay. Gagangay ti bumakit. Agbali na sensitive. Arsagid launay siguro ni Lisa. Iso nga agapa na iti asawa na. Ay, Sayang lang. Ta saan na makaanak ni Lisa. Adda kumamot puli ti foreigner nga po ko ta. ay awanan. Saanan nga ganak dayjay. Nay, agda umawag. Ni mo George, amanugang talakay. Ela, sung bata matagos ng bakit? Amangan no agipahu iti dolyar. Hello, George. Hello, Nanang Intang. Lisa is going home to the Philippines today. I will take her to the airport. Today, George? Yes, Nanang. She is insisting on going home. So I will allow it. Because I don't want us to fight again. Yes, George. Ay, please tell her nga rod, to call us. Okay, Nanang. Bye. Anyat ko, Nana. Agawid ka nun ni Lisa. Urayan ta tiawag di anak ta. Tasabtan tantoy di airport. Manganan, anak ko. Nakaluli magkamanan. Nagadayo tinakaiturungan dagiti matam. Umay ka manganan, Sige lang, nanang. Mangan kayong tanabsugak pa'y. Kayat ko't imatulog. Nagidda ka mamanan, anak ko. Mangan kayon, tamaturog ka. Maturog ti kayat ko nga aramidan. No kunada nga ulimak. Keep silent. Stop crying. Anyat ibagbagamon ngay anak ko. Bakit? Apay nga akas ti mo anak ta. Agkakalat mo ti ibagbaga ka na aramidan nan. Rinabii mo tan asumanaong agmay-may sa. Panagkunak. Gapo siguro dahi ta itinakaro nga stress na idi abroad. Na stress launay. Kas tanga-tanga agpaysaw. Kanya pa'y kumangay. No si kantumang ngamin. Imbes na nagawid pa'y laidi, ngam linapdam. Ha? Anya nga ita, kimarula ka nga rodan ti sitwasyon na. Di kagpabasol bakit? Tawan mo ti akin pagayatan itinapasama ken ko ana. Kanayo na mga men nga ibagay di nga gawid, ngam linaplapdam. Anya nga ita, iswabasol mo dahi tawy. Kahit anya nga rutaramidan ta. Ipaagas ta ate anak ta, tapnagimbag, kasimot. Alang nga raod, intay paagas ti anak ta. Bakit? Impadoktor mi nga rod ti anak mi kat husto ti atap ko abo nga tinakaro nga stress na ti kasjay ang nagbanagan na. Inresitaan da nga rod iti agas na kat kasi ti Diyos iniinot matla nagimbag ta anak mi. Nagpakpakawan nga rod ti asawa kita anak mi tama konsensya. Gapoy ti panang laplapod na idikan kwa na nga agawid diti Pilipinas. Kat ita saan na nakayat ti anak mi tagsubli ita asawa na iso nagsinadan. Alakastan, tigayem mo, intang. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. In your nose parity script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.